Faaevagelia. Ja, Faaevagelia. Nona winga. So se mea lama e ama Yesu te au. Ma Yesu te au e tuspaia. Faaevagelia na. O le pese ama ye Faaevagelia. Le siva Faaevagelia. Ja, matona. Se amato wata pupua. Vai atrás matou Evangelia. Ya tonu lava. Ole ama waise fe au. Ya mo le foi Mafutaga. Ya le foi le alo atu mo le Xmas. Ole polka. Ya. Ya que no vamos aquí. Usimaya le pasfora. Ladies and gentlemen, please enjoy the show. Mic test. My name is Spade. Sam Spade. I am a private investigator. The greatest investigator. And I am here to see King Herod. I can prove it. I am a best investigator. Are you the private investigator? Do you know this woman? It's Pulega. Do you recognize her? Yes? No? Okay, I'll tell you. Oia le nei on masiofo herotia.
Ole ava ahe rota le tupu. And I am here to see King Herod. Don't flatter yourself. King Herod wouldn't wipe his sandals on a lowlife like you. Ooh. You're talking about low life. Vai, makauma kamaya le kangakange. E umar fa moingi, ne vai le saur ke fonge le manu. Alo ke vai aku pe ke vai maulalo mai kangakange. Yes, I am the private investigator. I foringa mai. O ele ni kiri me. E kolo mai ka ia ke o fa upuse oi. Na ami awar kupu. E fia va ai ga ka ngai. I foringa mai o ele ni kiri me. What's out there? That's right. Oh. What you see is what you get. But keep it quiet, or I will call one of the cards to break your knees. Got it? I got it. But let me tell you, as the world's greatest investigator, I always respect the privacy. You know? Hey, that's a fellow there. Tango yo bianai. Film me. Oh, a lot of money. Oh. Ole ala nga ruenga e mana o ile tupu yatia. So you're not expecting me to Nothing illegal. But this case will make the history book. Ole ata uta uale ngoa herota, but they will erase your name from everything. Okay. Got it? Got it. Ale ala nga ruenga mana o ile tupu yatia. E se o se taulanga e ngoia Sakaria. He is spreading the words about this Messiah. O launga ruenga, ole sa ili, po feo fana waile pepe wata uale Messiah. Don't make it snappy. Don't waste my money. Ole lava e tau sa ili. Le au ngā le paipa. A tonu lava. E le toi mamau. A whaia wa e sa ili. E lava no ia. O loa wina mai au. E le tupu e he rota. Mo se fe au taua. O te reo e na se tupu e roia e rota. A we You see? It's a little difficult to explain. But I have one question. For Prophet Michael, if you don't mind. Eso ya. Patan! O te fielo ina lava. Le mesia o lo ovalo ia. Ai,
Oi, não pode falar isso, tá me telemesia. Oi, ai. Oi, apa dah buat mesia dulu saya Betelema. Ele tu e mama Betelema ma Jerusalema. Salah, oi. Ai não vai ser kasi na kedai lo ina dulu betul. Oh, it's my turn? Yo. I think I'm getting closer to the end of my investigation. Don't you think so? Hey, I already gave my donation. Now get lost. No! I am nothing like that. I am a private investigator. I am looking for Prophet Isaiah. Oh, Do you know where I might find him? yes. That is my husband. Why? Olofia maua ele tupo herota, setala e winga ilene mesia. Oh, Messia? O lea lava. Sa e whalongo ea, na walo ia. E Isaia le Mesio le a whanau mai. What? Are you crazy or something? No, I'm not crazy. I just came back from Prophet Micah. Lo o walo ia fo ia Mika, le Mesio le a whanau mai. Yeah. Ai lo mai te tusa lava loanga. Fa mai e amika. O le walo anga Mika, whai mai. O le Mesia o le a whanau mai i le nu o Betelema. Au le ana le walo anga Isaia. Fa mai o le Messia o le afana mai le ainga tupo tani. Tā vita. O tilo ina le tupo tā vita. Hey, le ai. O tavita, ua leva o na bela na mata. I know he's dead, but let me make this clear. O lona winga la. O le Mesio lo o walo ia nei. O le a whanau mai i le ainga tā vita, i le a ai o Betelema. O lea lava. O lo walo ia i Isaia whai mai. O le Messia. O le atua wa liutino tangata. Le atua liutino tangata. E sa o ere nā tala. Ioi. E moni lava le atala. E pe ona tā ua lau soko. O ia. O Emanuelu. Sawi. O lona winga. E a te tātou le atua. Ia, lea lava wala talata una tau nuu i le aunga o le paipa, ma maua le mea lo tau sa ihi. Lo mana o e mei tupo he rota, tau sa ilinga o le nei pepe. Excuse me, sir. Can you point me to a hotel? You think what I'm thinking? You think what I'm thinking? Ele tau mate lava. O le tina lea o le Mesia o lo ovalo ia nei. A hotel? Ele ai se hotel. O au, wana o se tangata lava o lo o asiasi mai i nei. E se o usili atu lava. O oe ea o le tina o le Mesia o le a whanau mai. Yeah. E whakewheo na ino. Because I'm the best PI. I can find anything. Ai, e whakewheo na o taitun wina. O oe lea o le tina monia o le Mesia o le a whanau mai.
le o anu stangata. Awa e fori nga mai. O se tangata o lo pasia le ala. Le ai. Le o si tangata lo pasia le ala. Wa o le na sureta. Ma o mo se o tonu. Na fai malanga mai ne mo le tusinga ingo. Ma o te tali tonu. O i nei lava I petele e mo le afana we ai lo pepe. O rua malo tonua. O ai la o rua e sau mai le ai o tabita. O ea polo tonua. O ma o malo tonua. I see. Te tasi ala te sili lea. Faaevagelia. Fatinga me alo manavo. Le te mama o ai fanalo pe. O le a se mea ta ua I loa le nei pepe. Au le fanao I. O mana o I lolo na I oi o su. Yo sua. Ai fa te pepe fai o se teine. Le o si teine. No fai lo mai le angelu I te. O le au fanao le pepe. Angelu. Sao no tala no ma se angelu. I oi. Ai o. Le fa mai le angelu I te. O le pepe o te tawavia. O io le fa o lo la. O lo naingo. O io sua. Fa ola le lano langi. O lo naingo yo sua. O io sua o le mo e peru. O lo no wingo. Why I take tattoo le tua. But the Greeks pronounce his name Jesus. Jesus. O le atua. Le fa ola. Ai. Se wa moni lava valo anga le perfecto I sai. E lo foi. O io le Emmanuel. O lo no wingo. O ya te tattoo le tua. They on the top way say it. So far, yeah. What's in the middle to tell I listen but to find. See what I mean? The greatest private eye always finds his man. Ma ilea fata umana tala noa malitina le mesia. Ya, masaro. Te tau no te le vave nei sta moi. E tau watu le tupo herota. Lewa mawa le ngol pepa. Lewa matala noa. Ya malitina le mesia. Oi. What foi, mãe? Você tá na fia é ou essa é oi? Ai, se o se tala matua I fia lava o sama. Te lole mesia le alo valo ia. Fai mai o ia le tupo. O le faola le lalo langi. I didn't send you to tell me all that. Did you find him or not? Oh yes, I found him all right. Fatua nei na matala no malitina o le pepe. O le afana wina le nei pepe. Fai mai. Satala no male angeli. Ma fai no ya te ia. O le pepe ale o pepe. O le tupo. Ma le ali o li iwali tino tangata. O tinga te linga ya utano ai fasa. Did you find him or not? Ai fasa. Ya wala le ali masiafa. Loe, maua le meo lo fana wai. Ai, fape nei. Vai. Atanga mai. Pei o te tau na ono mea ia te o ua.
Ona o ua o ifo le pepe lea wa o ia o le tupu o tupu. Awe, ua tumu oi lo le mafaufa. E whawhewhia ona aro le tupu e rota, e ifo i le nā pipi. Pau le mea fia maua, po fia tongu lo whana wai pepe. Cards! Wait. Let's not get hasty here. Ola whana o pepe petele ema. O petele ema o lo whana wai o ia. That is none of your business. Get lost. Yeah. Leo mawale au on paper. Ya ole fa ya tu ya ile masio foyo ifo le tu. Ya fa malo. So I wonder what they were up to. Ile sa ile no ni paper. Leo fi ai ya usiata ku le na sa ni ala skalima. Ai aka to ne ya. Tato wo e sa ili e ifo moni ya Yesu. Po tato wo sa ili per sa ili nga herota. E fia kasioti ya Yesu. O mai tato wo o mai ifo ile pepe o Christmas. Amen. Sabi, Tupale sabi. O sabi. Hallelujah.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia lekerissimasi, Manuia lekerissimasi, Manuia lekerissimasi, Maleta usangapon. Do you guys need the wire? Hello. Ya fata alofatu le Mafutaga alfenga info ile Pulega Alska ave ailo le fata vai fai misioni. Oltina Mafutaga ya fa pefoio Christian ne Mafutaga ya le foi mole tsoi fatai ile tua wa leo tato mafuta mali tomato ina Pulega ya fa pea nisa la fenga luina. Mori mawina tato Mafutaga ne ya piaf ai ole asauni maile Mafutaga tele aleo nemen fot sauni We
on matou pese le la usot, matou pese faitanga. O matou wantu fia e pese. Ya ole ala matou pese certo. Anta, olha,